Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Salam ka hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dalam sebuah dilalah bekal dari menikah pemiliki sing wingi diudani siniki boten diudani. Alhamdulillah, mugi-mugi dilambang pacang atine kula panjenengan. Amin. Bila kita syukur sesarengan nanti kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sama dan kaya-kaya sing kana itu sing lewat dhuwur maksudnya sing lewat wetan sing munggane motor ora patian seneng sing kan dhuwur mudhun atau mandan dulu gak ngambah mandan maras orang kecil orang itu marah, jadi itu kekhawatiran orang berarti tapi lantaran menikah alhamdulillah kedepannya itu bersangkan pada Allah Taala mungkin dan tersangkan pulau panjenengan lantaran itu waktu menikah panggonan menikah kalau panggonan ingkang berkah pulau panjenengan mudah-mudahan dipun paringi berkah. Amin. Sholawat salam nyebut Allah sesaran kanku aku dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli